tu ni Impact TV agenda Manipur tu ni vet pe zo se mi zo se amasant kut chi bai kan boy tu ni topic dinga helet kut festival ti thu hi ki holim dinga hin kut festival ki ti hi ipiham ipiji aki bol ham koi ni manu ham objective ipiham ipidinga ki mangmong mong ham ti hi mi lam ai lo le mi pi naw lam common man perspective tu chunga hi si thua Seikhom na dinga hi ang ming lat pe amasa penin pu J Lunkim member state level good committee ang pin ki paomin welcome kan bolint ani na pu Khaimang Chongloi member Kuki Inpi Manipur ama hi Kuki Inpi custom and culture jong ma jong hin amo po na din ta nei hin welcome kan bolint athum na in pu Dr Seikhohao Kipgen associate professor department of history Manipur college ama jong academic perspective saying in good chung sang saying in tunin studian that pi jeun amasan na bon one welcome kan bonin tut amasa penin kut hi ipiji aki mangham kudi ipiti na ham ti hi amasa penin pu Khaimang Chongloi hi ga adong hotin kut hi ipiki sei na ham kut hi ei kuki mi ten ipidingai zau ham objective ipiam chi ho hi ei sei pe ding na pasan ama ga ko wuti ki pa men kut iti teng le festival iti wen iti festival hi e ho pau chin kuki mijo ethnic group ho he cho sin kut ti ane abang en tu kut man pen hi chawang kut iti wen he chi chawang kut kiti teng le e ho kuki kai tha ho vetsanan Mizoram chun mim kut amen thalfawang kut amen teng la hijong chu sopi mizo ten man e hon tu chawang kut alo le tholhun kut yang sei thi ai chu post harvest festival tholhun kut ti ki sei the hin ani kho hi chawang la hi ya chu mi yo sen thinglang mi te chun lo tho thing po achu khala hen bon a hen chai wa lo ga su ho aki khol khup aki khol tup yo teng ta chu le gol nop lo pi ta cha man hi chi gol nop chu kut ti e hen hi chi hi abung na mangwin alhang pin Manipura chu ka het khel lo le 1979 na chun kai thin man bia ama Spain len biten in among win and next year 1980 chu government of Manipur recognized in board pan chu chawang ku iti pau chu a chawang lai chu kila do akut ti chu so pi chin te yong ama ho festival mizo yong ama ho festival kuki te yong e ho festival ti achu go ma ding achu kut se achu in man pat dan ka hen ki pao min pu Chongloi nei sei pe tan ipiham kut itiam ki man pan ham koi na man ham ti so sei ta alle ka to kit nom chu second question na ma dong kit jing utin kut hi atup le ade na ipidinga ki bol ham ipiji mo ki bol ham post harvest ti tawin pathin thangwa na dinga ki bol ham ai lo wa le i cultural identity pa chu retain bol na dinga promote bol na dinga revive bol na dinga ki bol ham ai lo le ki bol lo ham ti pa nei sei pi mi pi han dinga ki pa men hechi kut ki bol hi api pe na chu e ho traditional culture inam chon na khat na tu lang in wangi bol ta po me san en ti ra chu na bol chu le sil khom ki pu chu sil khom phuwa sil men sil pang asu na sil tha hi cha ko na chu kut chu gol nok ki bol chu hi chi gol nom hin khan na chu inja ka sei kum hlung hela achu akhala na an to changa mim ga ke lo chai no nung ba chu khupi ki pa gol nok na bol hi chu khat hin ani na chu i chon na ipui pa te chun men a chon na dress king set a chon na balding them pukin oma
khowai bol kin uma no nau chapang bol din kin uma a kin dol chi a chu I custom I chon na a chu he chi gol nop chana ki bon khalan ki pau min pu Khaimang an seitan kut kiti hi sang ho pi hot ma jo si lo chai phat no wal le ga ho jo si ke la khoma gol nop ki manga hin I culture hin tin hoi ta nei sei pe tan tu a he pu J Lunkim state level kut committee member kan hin dung zuya mi pin haw la ngai dan nai kut kiti hi good for only for the bureaucrats good for the politicians I know like good for itin noi mi haw iti I know good for contractor elite class dan de wa hi mi pi naw langin ngai tu na lien ta nei ta chi hi committee a ko na EP mi pi head dingai pi na sei no man chi pai cái say bằng áp chú state level good committee hi ông cái phụ đó này sort về thu ta na tua khát nam khát anh đang ăn say ta na EPP ông lệ cái khát akut hi lang khát lang áp chú tham khát ama say cái gã bèl nom chú so pi ulan naw khat hi no a hi umai chu ai chu a chin Kuki mizo ki tong le e cho hi e ho min lu tongan na e ho min ngan he chu e chu e ja chu mi chom chom hi lo pi chu mi khat hi be ti na chu min chom chom ki sa ang la mi khat hi na be ti chu I cho no ki bang a chu sa chu gut ki ti hi lang khat lang a chu thi san khat hi ve so pi ulan naw hi na pi vật xã nó cho khát à tiếng lệ ibol đan nó kịp bằng na thì lúc nào cho cút cái tí cho thân ổn là khát cho hiểu EPP hông lệ thì sẽ năng cho khát hiểu lăng cho state level cút committee ông hi tiếng lệ hình EPTM thì lệ funding ông mày chỉ celebration là đi ngã government in EPT da phata fana ball akum si a hi ki thu pin a pi a hita zo ki ball ji a chu IP hitale state function khana so pha na chu EPT da government na tham khat bureaucrat ho ai lo la minister lang helong la EP lang helong la mo involved ze o ai chu hi chu involvement chu hi le a government nong chu na fund chu yung ti dam ke thelo cha chu ki paum ta khat government nong chi hi head pi wa fan a pi wa ki thu pi nei pi wa cha hi a koi chun bol ta le lang khat lang a chu hi chi management ti chu mi program li state program lin ta ya state program a hi tiang da chun a state employee ho na amos involved he is a ngai a state functionary employee yong ti daw tin state functionary was involved he is a ngai hi chi do la chu ki bol hin tiang le a hi na thei chana controversy sa lo di hi cha ki gel pen chu mi yo si lung lai na thei dinga chu ki bol a hin hi chi chu adi cha ne ai lo le a ki to sa de ti na yong be set lo hi lang ka lang chu ki ho ka la yong hi differences of opinion am ji a pi pe na ki gel chu controversy sa lo ding ma cha sa lo ding as a festival ha manding chu hi chu ki gel ho pe ni ki pa men ai pu zel Lunkim nei sei pe tan controversy sa lo de na tin chu le chin Kuki mizo group min I bol he iti ta na alle tu ta kut mang ho hi tu kut mang ho hi even al le mi pi ngai da na hi a koi ta yong le me le pangal panonga ngai ai kut mang mong hi only thado speaking iti na linguistic group bowen amanda na hi ki koya chun adang ho si tua mar hitale paite hitale adang ho si hi thanum be set lo includable thelo ham ai lo le includable lo ji ham excludable ji ham khanai aum min committee ai vet jong le participation he be set put mi pi ngai dan ka se ho ale chi hi I ti le inclusive hi sawa tu ai se banga chu controversy lo ding ti ale chi chu tu a system ai vet na le controversy chu lien joy lo ham ti mi pi ngai dan min chi chu iti address na bol de mi pi ngai dan a hi chu a problem hi lang khalang Mizoram ho manu le
amo khun in general lingua franca khad nei chu na mizo ti wa lingua franca khad amano chu ai le a mizo chu ai le koi matum pau hi lo ya chu a language thu chu nang se pau thu chu i chu adang ho khun yam ta isolated hi le a pau hi tam zo pau khad ki mangai tia hona igel ho ya e hon igel diu chu ipi pau tele a popular pen chu e ho pau hi ji na chu nga la pi leng pau pa chu na se no je pu pau hi pu tun government of India recognizable tribe hi ma hen tribe zo se chu lam khat na pai te pa au min mar pa au min sim te pa au min zo pa min vai pe pa min chi tribe recognition pa jo ki sen pau pa chu lengua franca pa cho boy pui sa pa wa is a khom te ve ken ka se pa chu chi common spirit na inclusive ta chi tribe recognize som zo se chu kila khom lo wa e ho ilaya tha do speaking group bo ni bol pa wi ni the nam ti pa hi mi pi ho tua e ho Manipur pum pia mi pi nga ngai tua he adang dang pau tho ho hin chi chu chi a se pen na question pen chi chu iti addressable dam ti alang halanga chu alam ho yo hi a chom a hop khanu chu na hi chu ki bol na chu adang ho chu pang lo pi chu alam ma tho te mo le koila ham ti e hon he di khat chu hi chu thu pi be se hello pi chu lang halanga chu avai phen thoyong le a khan thoyong le alam chu khat i bu chu ki bang hoi so ale lamit ti tawen pu nun kim ko ma ga do kin no lamit ti tawen cultural dance ti tawen ale tu a committee ten decide na ball phan le cultural dance a prize money na pi ham ai lo le participate ball mana na i pi ku sang som langa ham khat bo hin ai la hilanga i culture ayong pang mong lo miss could it even a sang pia min i het hi now min i het hi could it alowin i festival pau i cultural pau ti alowin miss could na ki heta a miss could festival la ki hetan chi pa alak na prize to do win officer on to do win contractor on to do win mi house on to do win politician on to do win chi pa hi good pa ti cultural to alowin miss could na ki zatan ahile cultural dance ti pa tu hilaya emphasize ki pitalowa paisa thom cha bo encourage song ki bol talo promote song ki bol talo mi pi ngai dan ha ka se i ti ngai dan ne ki pa hi problem hi ningkum ma wa ke kapan ha ke apa ma ko ma na hi kum ma sa chu abolu khat hi tua cultural i khat contest ana i khat cultural dress pa ho chi a kitet na pa hu chi khu jing ka a ko yo hitamang khana chu alhang pi ami pi thanop na hi cho chu thing pa priority ki pitalowin na i culture langa ki priority ki pitalowin hilanga modernize version of our culture ti ding hap na akut lang zo aya mis kut na hi ki he ta so dam zo aya jipa chu kyo ho ga kinil ni lo ana IPP le langa chu ki pa ni a hi mi pi thanop no pen chu ki bo la chu athilum dan chu ka ti na chu tu hin IPT da ga avelo chun morning program ma evening program ho koi ma sa am lo aya evening program ho miss contest detail mi tam ha chu cha chu hi chi dola chu ge la le bolon je lo na also pun nei se pe ta mi pi thanop na itivin mi pi thanop na tiu chu akut nia a function nia mi hum kho ma bu mi pi ham kut akitia le harvesting festival post harvest festival iti tawin alle thinglanga lo ho na lo ho mi pi ho thinglanga khwaum ho abo adinga chu kut hi lo ta his life chu say ha thim na chu langa chu e ho hi gamla be sa ki lo na chini le chu hong nom chu koi ma cha chu I pita pa sami pham khat lo chu na athilum dan chu open to everybody ti dam na he chu hi ya langa chu tu a hi tu chu nga ka bu pia bol hi ai wa nga chu coverage tho di chu tu lai hi mi TV khang I khat khang hi ta na live telecast khang hi ta chi lai chu teng le a media hong lut kit le EP ham ti le a media hong hin hitabang mi thanop na e ho ke hu ta lo na za le nam dang ho yong thanop na khat chu
อมอง participate บอลที่อยู่ขัดเอาห้องมาจูจ้าจูฮิซอยสิจูหลังขัดหลังจูจีอดีเป็นเนี่ยที่อากิบอลอันนี้ก็สิบังอากิบอลเดะเสร็จแล้วลูปีจูกิปานี่ฮิอาจูมีปีธนุเราเป็นจูที่ทำกิเลียจูกิบอลแล้วเราก็เกี่ย กิปาเมนตุนดรเซเขาก็มาก็ดอกกินนมจู academic represent นะบอลเลยไอ้มณีปุระทิ้งหลังมีอาดิงาดีนนลากาลังมีเหตุที่ขัดเนี่ยอะไรกุดอีบอลเฮ academic perspective iti na ngai to ham tuin jaw akiseitan kut committee ho yo akidongin Kuki Inpi jong kidongin i ball dan ho aim and objective ho savin tu to ai ball dan ho mis kut jong tabanga ha ki ball do tan i culture pau ki dal hatan pathin ko ma ki pa thu se ya mai cham sim di i dal hatawin amunna akut chu ko ya hamitil le hilaya lo ho nu le pate pi le puteทิ้งลางอาโลโลวากิปะดิ้งหอคูกิปะตลอดฮิลายาไอหอเทมพัดกิสุตัวกราวนาเบาหุ่งความหอจูกุตรสดานไอไงตัวตาวิน academic perspective อีที่ไงดันนั่นเองใช่กิปะมัน good for all ไอเฮงไงยันอาจจะจูตัว good อิมันดานเฮละอีที่ทำไอทีมพายตัวลามหอที่ตะวังอะไรวะเลย district headquarter ที่ตะวังขันเอามินมีปีกูดเฮงไงกับที่โนมินกูดที่หลายครั้งอาจจะ Houseปูจะเล่เทียมปูปา involve เห็นนะเทียมปูปาน่าจะตาผู้ยสัมมาเฮจะโคลหางสัมมาว่าเฮจะจูนี่ทมมันทุกช่วงเก็บป้ามินคำพูดเป็นนี่ทมมันเด็ดเดียวมินเฮจะจูไอ้เทียร์เลย traditional items หอไอ้พวกซิลกัลเฮนลังไฮจ็อบเฮนลังกุ้งกัลเฮนลัง EPP ยองเลยฮิจิ traditional games หอยพูดต่อเทว่าเลยพัชเอ็นตินี่จูเฮจูที่ไรข้างอาจูนี่ทุ่มมินอามันเห็นโนมตาอามันเห็นเฮจิจูตัวข้างอาให้เวน่าเห็นเลยมีตำตาเห็นกูดตีเลยนกปาลทินนาเอพิฮัมนุ่งอาโกลังหอกิจิบจัดไว้นะตะบังขัดนาเห็นมีหอนเวน่ามีนุ่มมีปานจัดเตยองสอนลมเบสเซตลูกขัดดินบุนาหุ่มข้าไปวางสีนุ่มตาเห็นไอ้เลยกูดคอมมิตี้ช่วยเสียจนเวกินายยูเอเซตาเป็นกูดคอมมิตี้หอสตรัคเจอร์หอฟังก์ชันนารีหอทำพัฒน์ซิมพัฒนาภาพที่ยองสุงไงดานอมินนะ academic perspective มาเห็นเวดดิ้งกูดจูเสียบางไอ้หอนกูดจีไอ้หอดิ้งอ่ะโกลนบโลปีเป็นจินคุกีมิโจอาดิ้งอ่ะเห็นจีนาโกหอนลุยไงนี่เนวินอาการไงเนวินไอ้ชิตาบังจุนอามาหอนเนยองเลยไอ้หอกูดโลปีตาบังเห็นโลปีโยปุ่นไอ้มินยองมินทางโยปุ่นอีเจน้ำติลอามาหอนจัดดังหอไอ้ปีหอ participation encourage หาบอลเบสเซียปูวินไอ้หออิน open ตันนี่บอลวินมิสกูดบอลวิน contest and beauty pageant หอไอ้วินคุยมาจากเห็นตุ้มโลวิน community irrespective of เมเตเห็นลังคุกี้เห็นลังนากาเห็นลังEP เตยองเลยนะเฮ้ยที่จน open ตันนี่บอลวินที่หลังขนาดกี่ทั้งนั้นมีตำตาจนEP จะไอ้มีนุ่งอาหอนแล้วว่ามีดังจัดดังอะไรจริงแกทำที่ตะบังขันมินเฮ้ยที่พูดไอ้หออันนี้อีวินมีตำตันมังคอมจงแหละอันนี้หอจูอันนี้กี่จริงทั่วเฮ้ยจู international จันเกีย national level จันเกียหงมินทันนับไปเฮ้ยหอน open ตา free and fair competition นี่บอลว่าเฮ้ยจะ a prize หอจง on the stage คิดไปยังเฮ้ยจันเกีย merit free and fair ตา on based on merit นะห้อยตาคิดแหงคิดปีเห็นตะบังหอจีอาจูเฮ้ยจันเกียพ่อเห็นตัวนั้นให้ปียองแหละตัวหลังคันนั้นสิกิดแหลง good committeeลำพังเห็นเกี่ยมาเวดดานินบิวpolitician ทำพันหอต่อ bureaucrat ทำพันหอนบน monopolize บอลด้านเอาไม่ใช่ไล่ป้าใจเฮ้ยที่จนตุนกี่เกี่ยด้านนั้นวางเฮ้ยที่ไล่ข้างไงเวดนาเห็นเลยเทียมผู้หันจังปันละเทียเห็นเลยตู้ไล่ข้างเทียมผู้หันจะหูลำไก่หอเห็นอามาหอจัง involve หมัวหำอามาหอจังปังมัวหำgood committee functionaryอะไรว่าเห็นเลยcivil social activist หอจงปังทีนตินเกี่ยด้านนี้เลยstudent ลำไก่หอจง involve เห็นหลังให้จู่อามา tribe level ละ involve ขี้สะเห็นหลัง leader หอ involve ขี้สะเห็นหลังปันกีฬาสะจีเห็นหลังเห็นเลยให้จู่ good for all หินติน group ขัดนิน monopolize บอลเสียปุ่นติน sense of participation มีอยู่สิเห็นในที่สู้แกเห็นตินจู่เห็นเลยตัวจู่ใช่มาบอก good for all ดีตาเบสส่งที่ดิ่งเห็นนะที่ไปจู่ยองเลย
invitation ibol ho yang hi event na hele hon phat sia CM governor ngen bo hin lang khana event na le state adang festival ho aju state CM le governor ho present na umbe se lo ho kut na chu CM pa hin abana governor nu head of the government his ho do se ke su hom na khat hi chu festival lit dan thupi na khat chung ki lang do hin na adang ho jo se chu i piha anuya koi tabong ye mi lon festival nei thaw gol nop nei na he wang chu CM le governor ki su to nom be se lo chu e ho san ge ya chu CM jong jao governor jong jao alwa le hi tabang state na minister ho cabinet minister ho pan ala na khat festival khat hi chu thupi dan chu san ya chu ta lang yo ya chu good committee hong tu am ho pa chat ma yeng ka sai ma hon pan sa ta na la hin chan ge he an bol we ama pa chat lo di ti na em de pon hin se pau chu hele mi pi good for all hi thein ding chun inclusive hi sau tin na inclusive hi sau tin student organization a jat chom ma ho jong participate bol hen lang inclusive ta in bol hotin ai theyal holam kai hon jong na sa tan pan la hen lang hilen hi cha kun chun minu mi pan jong confidence ne ye chun tu minu mi pan good akiti popol confidence ani lo hen nunga gol hang chon chat vai na ki chip thang na ti ta bang khat ai ngai dan bo hi ta bang conception na in hi ta bang lunggel khat ini ji chin so chom lo na ding chun hen lang chule invitation pa jong ki bol jong hi ve na hele kum si a governor ka sei ma bang governor lo CM hongen bo hin hei theya hele Bollywood star ho invite ball thei hom na alo wala sports star min thang ho invite ball thei hom na hiti jun ki ball hutin ball leven na sache entin chule invitation adang dang yong chule participation yong adang zat nam dang India kol ho tun Delhi a good a ball wa chu kol ho yong participate chu na miss good beauty pageant na contest na chu kol ho jong kol vai ho yong zao even Vietnamese ho yong zao adang dang koi yong zao chu ta bang chun good na jong hin e ho keu se e ho chin Kuki mizo nunga khat se ala jing ke ti na he ti na pa hi chilung gel pa chu da hau tin sang ta idop sang be che wa ku di lo pi ta hi the che na ding chun i ho open hiutin na wan noi se le se ne ta le te scope de sau te ti chu ka sei nom pao min Dr Seikhohao Seitan iti kut pa inclusive ya ti sang alien roi ti bol thi di ham tribe hi kutters hi kut mang hi tribe ma government recognize bol pi nung ju ya nom lo len som le li som langa lang imovin chi ho jo si tribe leader ho student leader ho academic ho adi a ho lam kai ho pastor ho reverend ho na chun house ho iti involve ha good committee a chu pansa a committee a arrange ball partner plan a ball partner le policy a chu iti inclusive yaw sadam chule adi a to let sa ding ti pa hi ai sei pi culture and traditional expert ho jaw te ngai yo ka ti no mi artisans ho na lam khat na agriculturist ho lo ho amo a hen na tu a kut ma ho yo si vet na le lo kha yong ki pon a meaning yong khet ta lo hen chun pathen ko ma mai cham se ma ki pa thu se din ya chu ho lam kai ho ki jang ta lo hen tu a ado kin nom khat chu pu Khaimang Chongloi kom mi pi naw hlam ki ti le kut hen chi a chu kut pi dingaw ham te le mi pi naw hlam ji a hen mi pi naw hlam chu ko ham mi te len joi se banga lo ho na handicraft theme ho kut theme ho lam theme ho culture custom langa pi yong le thil siam theme pi ho lo se am ho I custom I culture I tradition chu la I artifact ho handloom ho te le promote ball ni hin pathin ko ma ki pa thu se ni hin harvesting festival le hin alle mi pi naw hlang au ma le ho khat om ngai ho khat om ma le hausa khat om ngai aji chu hausa khat om lo wa le custom I culture team thei pon alle tu a kut iman dan ma I vet na le injoa ka sei bangin bureaucrats ho kut mang ding chu officer khat hi lo wa le ki qualified lo ham ai lo le politician khat hi lo le ki qualified lo ham ai lo le thing noi mi khat hi lo le ki qualified lo ham to be frank na lam khat na ai lo le contractor khat paisa nei lo khat na dinga chu kut chum ta lo ham ti pa hen ale apoi mo pen chu a ho pen chu ho lam kai ho house ho hi win ho lam kai ho hi win lo ho hi win chi pa hi iti involve sa the de ham mau he iti restructure bola kut committee yong chu a district level la jong regional level la jong bola a state level la pa chu adang dang chu pang thei po iti ta jong le
iti man the ham iti inclusive di sa the iti involve the ham Assoc yong iti let sa the ham ti pu Khaimang Chongloi mi pi het dingin nei ga ta la pi the tam ka the ipam good he in zone ong ki padan ka sei ta 79 na chu 1979 kai theman bi len pian ke bola government of Manipur chu 1980 ya chu recognize in bol pe wa hi je wa ko na yong chu a state level kut kiti a hi metsan kai thinman bi an ke bola Kuki na yong ke bola mot bungang ke bola kangpo piang ke bol tuchanpur ground ang ke bola saikon ang ke bol moryang ke bol chu ala phat chom kha jo wa he tu langsi a hi pitam tile first emer ground a convenient pe ne tu hange security point of region yong chi mai them te ama wang hilaya ki bol ta ya chu thing hangama nu nau chapang ho alhading alhanom ho la thailo ta chu na khat ani na chu hiji tabang hilai mo na concentrate ya alo le confine hi phana chu mitam pin he thei ta on top of that to I say you politician hall le bureaucrat officer hall yo si achal phana chu mi pi voice lu thei ta lo then ke on chapang ke wanga he kukin pi manipura hi tu kompumai kumgen ta chu involve kong hi ne 2010 apana general secretary kanatu achu tujanpur langa hi vaitam pi ka khyo chu yo tribe leader ho now ho ka khyo wa kukin pi manipur chun spearhead ki bola a hi thele hi chi kun hi na mi pi kun hi mi pi kun hi le Inpi chu akas den hi de adi ta chu kukin pi manipur makai na chu tribe chom chom ho non unau lam kalanga han nang hoi langa chandil langa yong le ko wa tribe leader ho chu committee sip de ateng la vetsa na tu Nagaland na chi ptm tile naga ho festival len na to hornbill chu hornbill a hornbill chu naga government hi jen chu Nagaland na chu ama wang hi chi hornbill chu a committee chu a committee ho khun phat ta venue festival nong chu phat permanent structure jong koi chu na bol chu a hi chi chu ko number ham til naga ho chu kiloi khom ne chu na Manipur la yong chu lui ngai ni stenen yong naga te dinga chu recognizable pe chu lui ngai ni ma chu lui ngai ni yong hi UNC hon phat ta ma kai chu hija chu phar khal le ukhrula bolu phar khal le tameng lona bolu phar khal le senapati a bolu hita chu bolu le mi pi yo se a participant chu mi pi common man ho chu pang the chu a chu tiang e ho ang ku chu government chun ki pam ta chu recognize a bol pe le chi chu akima poi ama wang politician ho le bureaucrat officer ho chu I ho mi mama ama wang mi pi ho ya lam kai chu Inpi chu jalhang ki loi khom na he chi Inpi chun he chi committee set up cho bola tribe wise lam kai ho si yong chu apana a hi ten le a tribe ma chu participation chu inclusiveness na inclusive a chu teng ta chu le Epi ham mode of festival celebration nong chu tu a hi chin Kuki mi yo ho chu u now I hi ve ti chu kon presentation ku na cha pe kham koi ma chan pe khalo chu aki pal CM ke aholim le aholim child cultural festival yo politician ho din don le minute ni kal thu sei lo piu evening session ke kiti le evening session as miss contest si je ai le brotherhoodness chu ipi topic is ei khawam kat hiya chu festival chi bola hi le festival with purpose hi a purpose with a purpose no ai unity chu idai saw hi je chun chin Kuki mi yo ethnic group ho chu tona pa na u now thisan khat gui khat hi we ti pa me khat chun objective chu speech chu aging ke ding ai chu a spirit pa chu revive spirit pa chu
cái chỗ ta phát ta chú ý họ cái chôm xe na thế bôi hi chi to na pa na hi chi history hung ti go thai ti chu phát ta presentation na pi ding làm loi làm na ve ta ai lo le cái sala loi cái sala na ve ta ama wang a spirit of festival pa chu a hi ni ding do la spirit of oneness oneness a hi ding pa chu a he chu tu a hi a oneness a chi spirit chom lo pha na chu jan hi tu ni jing nếu có khát cái khen dấp din muna im bảo thì cho họ chứ na thì giờ chú cho họ secretary cái hi là chú put committee là khai ông cái sale chứ ama vang adon share tự lo chứ chú thì hi là Kuki Inpi Manipur lam kai khát hi na chú hi chi ima ki yong la am dan chum aku na chu invitation chu ki modam tele invitation ma chu ki buni na chu ama wang to na ding in na ding yong chu lo ki pelo a tribe leader hong ki pedi na ale SDO apa na bureaucrat officer hoyo se chu akipile politician hoyo se chu akipile nu nào cho bọn họ mi phun nói khá số, na hay chứ ba chỗ, hay chứ chú tribe leader ho, civil jalhang cái loài khom na lắm cả hong, chú tham khát priority ngay, hay chú amma ho to contact pen ta chú common man ho, cái contact lệ, yêu si chế pi chú jalhang cái loài khom na lắm cả ho. Hiya chu jalang ke lai khom lam kai hot chu ita san lal ta yong le amdan chu EPM atrai vai sa chu committee khat wan sip do ngai chu tu a hi isei wang wa chu ki head hill ta yi wa chu isa te naw te yong chu ku naw koi ma ki pan sa nom lo ta bang khat mi lung gel chu khai ka ti thu he ki pau min pu Khaimang Chongloi na seitan tribe ma tribe leader ho good committee inclusive hi the na dinga mi pi na sei pa he good follower hi the na dinga he chule grassroots level thinglang lo ho nu le pa ho pi le pu ho naw thang mi pi naw thang ti ta bu te chi to jong apan the na dinga chule ho lam kai ho di set na house ho lam khan na custom here culture custom amo apan the na dinga he good committee EP pan na la of tam na la kha wa na sei khom kha wam na sei khom kha ta le koi hi la ti ho jong hi aki henomen achiban na good committee hi permanent body ham ai lo le koi na len ham koi select a ball ham chi pa he permanent body hi po election ki ball ji ti le kumizat hana hi ta hi tam hi ki tu ham tua Kuki na pi pa na jong kizatan academic circle ak pa na jong perspective ma kizatan inclusive hi ngai tribe yo si involve ang gom ngai ho lam ka ho jong bol involve bol ngai farmers ho lo ho jong involve mi yo si inclusive is involve bol ngai ti sei chit ta ve good committee pa na mi pi het ding ai pi na sei no anzo ka sei banga chu hi chi government function ta bang khat jong hum do ana hi chi a chu ase athu sei ha zama tua ese ho hi discussion chu umbe sa ka he lo ki chu ke pan la ge ya he aya chu a proposal Inpi itiam hana public involvement khat chu na apan di pa wang chu thil di khat chu ke hi chu ke yel do le hin amo hi permanent ho be se lo ta chu election umjia a pha jo hi ka he lo ke hi zlanga ka ki kum be se aya chu generally a chu a chairman secretary ho hi ki khel ji tu chu nga chu a khel ham kha de chu ki khel ham kha de chu IPP hi le hi cho chu na chu amo hi permanent wang chu be se lo committee election of mal le ko have voters ko in vote api amo chu select bol a meeting amo chu select ge mo chu lai ka ayong chu tham khat chu awat chu na chu aya chu I khat tua nangin na sei tribe na ti ho hi schedule tribe na ti na chu na ichilai pa hi tham khat explain ka bo no ma I chu
naga kiti hi thing pala naga kiti epi da tribe chum wala nam chum ke loi khom na khade zat chum thisan chum ke loi khom na mo a naga hi e khat solid khat ka he beti na azu a festival manu yong le abo ya bu hi zu Nagaland ko he le mi a state in phat a sponsor bol ya fan yong e ho sang ha ta ma pi zu ora state e khat involvement here na za khu amo ho sunga ti zu Manipur na ho pangbe set kit lo zu amo ho Nagaland sunga tribe ho khun in kha kha sa api wa ai ho Kuki ho khat kita hu oi lai khat mol khat hi apum lo su Nagaland me ba ko siam wa na cha ju Kuki ho lai cheng ta Nagaland na cheng bo ho ho ke he na hi tua tang hol kit ho dang ho ho kit lo su EPP hile anago ho be se ju hilo pu su amo hi kilo artificial a bol hu chu festival hi a state festival e ho chu akhang khanga in bol hu ta u cha ti ju nu pa tu cha u le naw su pi I su ke ve ti ju ki he chu sa chu thisan a ki wa adi na sei chu hi cha ji ho chu di man di da nu chu I wat le lang kha chu Kuki Inpi wang chu involved te ngai ta ga ge ji jom chu member ka chan pio ko mo sing ka tin ji chu wang chu thil di kha de chu a Kuki Inpi zaw lo na chu hitawang function cultural festival ti ki zak di thelo compulsory a chu Kuki Inpi Manipur na Manipur be chu member ti chu chairman ham pham hi nga hi chu e ho culture hi a chu ke personal view hin na ji chu se tang ka tin aya chu athilum dan hi imphal sunga wang hi ipiti da mi zal nam dang ho to ki hal hi na am ho participation ong chu athwa thupi ai chu festival ki ti le mi langa chu a festival hunglen che le foreigner ko na mi hung the tu asada yong Thailand ipita princess hung de ti wa itabang khat chu Imphal hi attractive ta chu mipi day program khat chuna hat lu na chika la chu kin pin yong at least holu na phat na explain bol na phat khat chu pi phata hi chi ta ki bol hin mipi thanop na dinga ta ki bol he tia explain a bol ding ai le e ho hin a tribe wise are involved sanga chu policy le tuwa hi masanga chu district headquarter hi khat ham bu ni tua district headquarter yong lilang alang ni ta tu chu ngao chandil mo sun mang yong lo chandil district hang a chu su no aman chu itamang khana chu district ichen na so ke wa district headquarter a chu man so ke ya hi cha chu public hi ha involved thing lang ho chu phai hung thelo di hi cha chu tribe wise a khan be set lo na house ho chu involve na involve ngai house ho chu amun mana se pharzol hi na house pharzol house ho chu ki khom diu ting le a funding yong hi infala fund infala hi man chai lo wa na infala hi irana bhat he do a district ho yong hi budget chu allocate bol the na ita chu ke hi chu ke personal opinion aya chu e ho hin tribe kiti hi lang khalanga je ho hi thisan khat hi chu tribe chum mai wang wa chu schedule tribe thu ya chu min fan mu na dinga a bol bu ya chi be sun bol tribe thu chu kidut ta lo jong la na ja pu tribe thu chu kidut ta lo jong le tu to a hi ai ho political socio political scenario a hi Kuki Inpi na ami pin ki accept ta zomi council mi pin ki accept ta mar Inpi ki ta chi teng thum mon hi chu chi a tribe a clan ho jo se ki gom phom na hi thum hi ki accept hi chu adiam ni lo wang chu min koi pa a chu ti an le chi cheng thum be chu involve the wa itiam ti pa hin na a kho ta pon chi pa chu a kho ta pon an le tu nin jo wa na sei ta no ja pun state festival hin government function khat hi ta na ti an le government function chu e ho chin Kuki mizo ho cultural platform I festival chu I kun chu political party ho am ho party agenda propaganda promote bol ni nga chu iti za deu kham tu chu ngami pi naw thang ta ngai to chu BJP hon kangpuk pia zamwin NPP hon chugunwa jangwe ki ti hen
chi chana dia chi chum sa lo the na dinga chu iti panin la awa government function a chu ita chu koi do jing diu ham a hi lo ani na question ni ka do nom khat chu enjo chu na sei ta i custom ho i culture ho i tradition ho mi khovel pumpia attract ball na ding te tua hi hon kun hi vietnam le mi attract e ball mi skut pa bo kun attract a ball chu a mai lei pangal jong attract a ball ko mi skut koi ham ti bo chu i custom pau hi talo chu i culture pau hi talo i handloom i handicraft pau hi talo om dan chu katina chi pa hun attract ki ball talo wen kuki ho chin kuki ho mizo ho a culture pau hi a custom pau hi a tradition pau hi a handloom ho a artifact ho chi he ta mi pi ki attract talo chu chi pa chu focus ki ball talo chu chu le update ya literature lang mong yong hi ki focus talo win academic lang yong ki focus talo academic lang a yong hi magazine issue jiwa good magazine itiwa kum sil academic lang ong contribute ki ball chu article contribute ki ball la contribute ball ho jong chu invitation ki mulo hin ade dia professional dena Manipur University a kum som li lang atongin ama ko every good na ko article api hin aga sei wa article api is it contribute ball hin invitation khat me yong mu kha nai lo hin chi toy di ina good committee hon chi hoi ta na ngai to ding ma ke de yin enjo ka sei banga political platform a is ading utam political party hon am ho promote ki bol na ding agenda ho propaganda ho pital manifesto ki tital am ho platform a chu e ho cultural platform chu is asa ding ham chu le number 2 a enjo wai sei banga academic ho ital le article la ki pi sa invitation la ki pelo haulam kai ho la neglect ki bolta priority ki pitalo namlam kai ho la neglect ki bolta priority ki pitalo ho house ho la mi pi naw hang la abona neglect ki bolta ji i channa sim phatna iti lunggel ji iti na pulu the dam committee a funding pa hi langa chu a government present government in funding a ball ti na cha chu langhala Nagaland ho ailo Mizoram ho so hela mi a government ani hu ya state government cha som ho de ya chu athil chu hai the e ho hi tham khat chu e hon zong langa am ho thanup na ham khat chu ki bol da tale a funding yo hi akum se a hi EPT da ichi hi non plan ti dham na automatic a hung hello chu akum se a hi apply ki bola ta ki bol thu ya langa chu a government jun chi khom ni ong chu thildi khat ma so yi chu e ho so government nei te ki lo chu ki te chu government nei chu mi Manipur public ti di ta na cha chu chilai ka yong chu gel lo the hi lo to ka sei banga chu at least infala celebration awa hi Kuki Inpi Manipur chu na sata involve hi ngai ka sa ai chu ipi da nga dam ho ka sei lom de la zomi ki to zu min tha ya na min foreigner ne hi hom pi ne hi hom ti kha jong ei do the chu tieng le langa ipi da mar in pu yong chu mar ki ti chu EPT da tribe khat hi thu hi a cho ha sei be set lo an lang Kukin pi jun phata ro la amon hop thei thea chu EPT da representation cho mo ho ngan se ding aga de la public Kukin pi cho pan le public cho pangeta la de da hi wang chu kin yong sei thei san sei ka tin na jilai pa chu teng le iti mandam ti chu langa chu anjo ka sei banga chu a district headquarters chu le ho chen nangan heta chu Chanpur bang chu ho ngan ki hi na a fan chu phata man them wa thama chu fan chu share bol na aman them wa hausa upa ho abona holang ka hong le hon independent no ma chu ki mang the imfala chu hi le public yo siam hin wat ngai na teng le tua hi mi EPT da tourism promotion khat ya na good festival me le mi gamtin hung the na hi cha chu e ho hin stall ho i hon ho hi cho advantage la mi hung ho na stall po ipo artifact ho zo thei zo na hi ta chu promote ball hi ta chu ball la mi pin no in head na diu na thilo chu iga ball thelo wang chun jikal wal chu ministry rang to yong connect ball link up ball na tu last rounding tu chun ojapu nun kim jong e sei pe tan hetin ki ball le phan te inclusive he na dinga ascobalit che na dinga I culture hoi ja promote na dinga ti yong ki sei ta na tu last rounding in
ดักตัวเสียปุ่งก็มาก็อัดอนมจูกุดที่อีตีกิจังเห็นหลังอีตีกิบอลเลย inclusive เหตุที่ป่า academic perspective จอมจันนะนี่ก็เสียปิดกันขอนะเฮจะยังจูเสียหาตาขันอีพี mechanism ที่มันว่า inclusive ตา tribe ยูซีจะเลยจินกุกิมียูซีtribe มันจะ recognize เหตุต่างกันจะ tribe มีนกิดอบสังขัดเหตุกิตาเยอะยังจู head team ปีกินนะจินกุกิมียูจะขัดก็เห็นเอาเวที่ว่างาจูอีพีฮัม nomenclature ขัดไม่มันนะมีหัวยูซีจู impose กับบอลเข้ามาที่ก็อีกขัดยังจูที่เบสเสร็จเลยมี tribe กิดอบสังจีเห็นนะที่ตะบังเฮียจะยัง head team ปีง่ายเห็นเฮียจูไอปียังเลยbureaucrats ทำขัดนี่ที่ยังจู่อดีตถ้าดู Kuki speaking group ที่ดีด้านเห็นที่เขาจะ monopolize and ball ด้านมันตัวจันมีเหตุด้านไหนมีเวทด้านไหนนะที่ตะบังขัดจู่เอาเหมือนเฮียงเลยตัวจู่ Kuki Inpi จุน engine Kuki Inpi engineเฮ้ก็ไปดึงบังเจียงง่ายก็ที่โน้มเหมือนจะ Kuki Inpi โน้ยจู่ custom and cultureเฮลังมอปุหดโนยาจูฮิจิกูดคอมมิตี้อย่างสงไม่เห็นลังจากคนสงกิเสียมโดเห็นลังฮิจิเมคานิซึมขัดจีบอลโดว่าฮิสตรัคเจอร์ขัดจีเสียมโดว่าฮิจิตรงนี้อาจจะมีปีopinion หอตั้มปีเอ็นลาขอมัวอะไรว่าเห็นเลยที่เสียดำมีปีเดียวโอ้สิมีปีไงซันเขาสิ inclusive ไม่เทดิ้งตะบังแบบขนาดทุกที่เราว่าเลยตัวอาจจะ bureaucrats หรือ politician ทำพัด interested group น่ะ interested group หอโยสิมาหอน monopolize บอลจริงแก่อะไรจุดที่ตาจะเจียงเดียวโอเคเฮ้ยจะบังจุดเห็นเฮ้ยจะไอ้เห็นเฮ้ยจะ context เสียดีมดินเฮ้ยจะไล่มุนอินฟาร์ context ยังคุติเดดินจะ district headquarter อีที่ดำตีวางจุจมเล็บคิดไม่เห็นที่ยองเลยไอ้เสียมาบังว่าจุ district ยองเลย headquarter ยองเลยอินฟาร์ยองเลยอินฟาร์ทูลปียองเลยเฮ้ยจะ Kuki Inpi โนยาจูอะคิดใครล่ะ Kuki Inpi โนยาจูstructure พัฒนาเจดิ้งดอลละเจีย Kuki Inpi จะ engine แค่ไปดิ้งบ่งอะแค่ไปอะ Kuki Inpi โนยาแค่ใครล่ะฮิจิโนยาปนาจูอดังโฮยกสิส่วนละ branch ดังโฮยกสิตัดสุรจันปูร์ก็ให้ป่วยอะไรวะละจันเดียร์ก็ให้ป่วยสัตว์ฮิสก็ให้ป่วยชาโจสิฮิจิโนยาคนน่ะจะแค่ใครล่ะไอ้ชาคนน่ะจูa functionary อีท่า restructure บอลคิดดูว่า inclusive แต่มันรู้ว่าเลยจนฮิจิไลมุนาจูbureaucrats ทำพันหอน monopolize บอลจริงแกดิ้งอามาหัวอากิป่าวว่าเห็นเลยฟันสุดทำพัด allocate บอลหรือว่าอีมางกิเสียทีลงไล่ purpose defeat เลยนะ self defeat เลยอันแหละกิป่าวเมนตุนว่าจะปูไข่มังกรมันก็ต้องอนมจูตุนเสียปูนจังกับเสียตันส่วนแรกปูจำจินเลยว่าเสียตัน state level good committee จูอีที่ restructure บอลเดียวKuki Inpi perspective กันในเสียเปลี่ยนทำมีเปลี่ยนจอมจานนะอีที่ restructure บอลเดียว inclusive เหตุในดิ่งอ่ะKuki ตัวฮอนอินเนชั่นกูจู a committee he structure จู bureaucrat officer ฮอ politician ฮอปังเลหิลดึงตีนะฮิโลตีอามาวังตัว monopolize บอลปาเฮียจูมีปี common man จน gap ขัดมาจูgap ไม่ใช่ป่ะ gap มาจูไอ้จ้าจูฮิจิกาลาจูจัลฮังกิลอยคอมนะอินปีหอจูน่ะฮิจ้าจูกิปังโตเทโลอาจูที่อาฮิเลฮิจิตูนขัดน่ะอินมีปีกูดไอ้หินเทดิ่งอาจูขัดน่ะอาจูInfar first MR ground says a confined hello. District headquarters you know why night cha. Just half an hour, 1 hour out. Kilung so ke the jo. Hilai mon ai tham khat chu chom je ma ke man ham. Ti lai number man chun. Ai chu law and order I lo security problem tu ai hi aphana pha ta jo.ตัวมาสังอาจูทิ้งน้อยส่งน้อยอย่างไอ้จุงว่าไอ้ปีนบอลเลยมองกิจาวลานะบอลอย่างสุดที่ไม่นั่นเองไอ้วางคอมมิตี้นั้นตู้จันแกเจลพัดตาตู้อยู่ที่ปาปีมตาไอ้วางตัวฮี law and order อย่างที่เขียนตาน่ะอาทิตย์เลยอีกำเล่โกโฮอย่างฮี government in district ตั้งอย่างไอ้พลเปต้าฮีจะจูอินใจใช้เป้าอินปียาวนะจู a committee
structure ขัดกิสิ structure ฮิจะจุนตัวหอยหลังๆอีตีว่าจู internet problem บ่จูฮะจูฮิจะการละจู tribe leader หอยงจูปันสาสุแกฮิจะจูอิเซปเต็งแหละtribe อยู่เสียงชงปังเงินตินcontribution จงหงเทนตินเอาสองจงปังเงินตินเอาสองปังเงินติน oneness ขัด oneness ขัดอันนี้นะจูฮิจิ festival อินไอเป่าฮิ a season จูนี่ season a season ฮิตัวฮิ September รามอลนมปันบอล October รามอลนมปันบอล November รามอลนมปันบอลจงฮิจับลูวิน committee จูพัฒนาสิบเตียงเลยอันนั้นมีแต่จุนsay October 20 อาปัด November ตาริกสอมกัดจู festival season ขนาดที่ก่อยนะที่จะส่งกัด amen season จู amen day จู November 1st ฮิเลย workshop seminar หอยงบอลดึงนะจะการละจูอะโคบอลนอลาตินสปอร์ตบอลนอมบอลตินอีพีบอลนอมบอลตินอามาวันตาริกขัดนี่เลยจุนมันขนาดกี่สุดโอเคฮิที่ฉันอาจจะละ oneness ฮินะจุน history เช็คทูฮิโลจูเออตัวนั้นเป็นนะ history a linguistic point of view ว่าหินัง historical point of view ว่าหินังฮิองเลย scholar ตั้งแต่หัวจุน oneness ฮินาวที่สันขัดฮินาวฮินาเป่าจูอันนี้โคอาฮิตัว Anglo Kuki war queมันเนี่ย speech on Anglo Kuki war ที่พัดตาจะสุดสายจูที่จิตบังคับที่เขา oneness ฮินาวจูสับพงยังไงจูน่ะจุดเทียนนั่นแหละอีบอนจาวจูอีกูนะฮิติจูเวกษาดิจูไอ้บางส่วนลงมาปัญหาอีที่ inclusive bisa อีที่ structure ball ดำที่ปัจจุไอ้เสพตันตัวใจนัดแกดิ่งเงินปูนุ่นกิมก่อนมาก็โดนนมจูกูกินปีอาปัด perspective อีที่ structure ball อีที่เสียมพันนาอีที่ oneness ขัดจูอีที่หุ่งปูไอ้เราเลย inclusive bisa ดิ่งที่จูacademic perspective อากูน่าจงอาจจะปูใส่ปูอากูน่าจงกิจตันกูกินปีอากูน่าจงกิจตันstate level kud committee ahi kumkil le hilaya suggestion an pi bang bang wa he at least 50% be implement ki bol thein te ki pulu zo nan te chiwang adi mong mong tin hilanga committee thalenga na sei thei dam ti pa last question in chom chan ga adon no me pulu ka hai langa zu ke hi active ta ong ka pan ha committee ahi aya chu adang anjo ka sei banga adang ho chu thil chu ma heta kukin pi wang chu phata ro la la ni wang chu thil li ha de he chi chu amo chun ro la la ti chu tua adang sei si ho chu ro la la ti la chu cham cham hong ki cham cham hong pot na nge sela chu kukin pi involved te ding wang chu ka dei na ha de chu ma chu sei the chan sei ka tin okay ei no pi la chu okay ton ki pa mint tua tu chunga I topic we hi good festival kiti hin good hi ipiham iti ang ki panham ipije aki bolam atup le de ipiham ai lo le koi tu ai za awa iti da nai za hab ti ho hi sei so ke ta ven ku kin pia pana jong academic perspective ko na jong chule state level good committee ko na jong is ta ven iti inclusive isa ta khat hi ve ti san khat hi ve culture khat hi ve future khat hi ve survive hi na ding wa chi culture khat pa hi promote bol nga ye ti pa hi lung thi me nei so ke ve ti chu ki pa min chu le state level good committee member ko na jong kum kit le iti inclusive na ding nga tribe zo se house zo se holam kai zo se gospel artist ho to yong le pathin ko ma ki pa thu se ya I culture I custom I artifact handloom handicraft ital handloom ital ho zo se iti promote na mi pi zo se khovel pum pia nam dang dang iti attract ball la ei kut mis kut bo wa chu attract ball wen adang dang ayong iti priority pi inclusive hi sa adam ti pa chu tunin izatawin mi pin jong chi hi cooperation built-in suggestion jong built-in takhat hi naw ki pum khat hi naw kut hi hoi ta alien ja se ma ai lo le hoi ta I bol thein deng wa pan la chet no te ti hi kut committee ko na chule academic perspective ko na kukin pi ko na mi pi kan tem novin tunia Manipur agenda Kuki edition na good festival chungchang a ki ho lim nawa ave zo se ung thet pi zo se laya penilisa pangho jong ki pa thu ka seyin chule tu nyang ve zo se na bon sawin kut chi ba velin kan bol kidin na bon chawen mang pha kan ti ka ki pa ove